सरकारनि दखलदारि खायनायनि बागैसो जों दाबो दाखि भिलेज कमिटि इलेक्शन खायदियैनो मा सानो बाइके दखलदारि खाय जोंनि भिलेज कमिटि according to the sixth schedule the constitution 163D जों appointment खाय रिखा जोंनि भिलेज काउंसिल जोंनि जोनाल डेभलपमेंट कमिटि साब जोनाल डेभलपमेंट कमिटि लैंड अलॉटमेंट कमिटि राज्य सरकार आबोलो मानिया नरकनि भिलेज चेयरमैन रनो जों मानिया नरक इलेक्शन बाय बातायै दप्लाय मानिया अथच under the sixth schedule in the constitution chalo 163D chalo empower khajago chini active executive committee member no bo abol exercise khai one and more committee khai mano obono onka interference khajago sarkar bai oboni bagino chung tomono noro chung ko se anke chini village committee ni chairman member on chini body on ko se anke non takti election खायदी village committee ni election खायदी village committee ni election खायदी आगे ओ village committee ni member रखनो chairman रखनो साब जोनाल ni chairman रखनो साब जोनाल ni member रखनो जोनाल ni member रखनो chairman रखनो even block committee ni member chairman रखनो abone bagule essential village committee ni election takti khainani bagul o rajya sarkar tabo interference kai chini okokno khalaya khasino जों सालायता 9 मास अतिक्रम तंथांगा जरालाय थांगा हाइबानो राज्य सरकार चिनी विलेज इकोनॉमिक म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन पुरो परिषद अनेके चंबारी साखाय सरिका जरापाय आसानि सिकांगो चिनी के जरापाय सिखागा जरापाय लाई सितंगा सबै सितंगा हाइबानो से चिनी के चंबारी दिन साखाय ने बागले जों चिनी अरो आचोबै खादमो फदलायो Addition Divisional College, University, High School, Primary, Health Center, CSC, Divisional Hospital, Chorno. Naikolani Komota, Sabane Yagot Tongna Nangai, District Council Yagot Tongna Nangai, Suno into Komota, Ria, Sabaria, Aga Asuk Bosoro, Gari Kachak, Nishan Kachak, Light Kachak by Kitchen, Chitaro Light Kachak Maria, Agini Yemro. CM roket like the Fatman Bofro. Like so like hello, the Bangladesh. Borogapur, Himayada, power of transfer of Borogabo, ADC, Agriculture Department of phone, Education, TT, Education, Mission, Education, Company phone, Health Department, the phone, Fishery phone, Rilania Borog. Borog Sao, Tilichum Simone, TT, ADC, Additional Sane to Taliwa. Orang pikiran pasal kamu, orang satu lebih jatuh masuk kamu. Lama satu tangga, sini sama calon Perasaan Magendra Jomati Asmara lama satu tangga, baru sana kita ini. Baru kita baru mungkin Parishad, CPM ni sana orang baru masuk, cuma saya edisi gongre. Baru jadi sana kita mana edisi ke, tahu ni kini asal pasal edisi asal kami bu, edisi ni project department punya. Tahu yang di sini project di Parlemen Samong, Pantai Norok Kalimayang, tahu asal tu Norok Tongoi, DRW, PTW, TV Norok Sebok Langit Hang. Jum tahu yang Samong tangan ni yang pelok angke, yang waru kebaik, yang orang lain ke yang waru kebaik. Berapa fasilitas sini tahu Samong tangan ni. Tapi saya state government juga orang rohani. Apa bisnis se? Sosialisasi kau jalan Parishad, village committee, subjunal, junal chalo, thani, cini thani, 160 under 163 di bisnis, cini tham tampas, chalo tongsebi kuat block ni block cini edisi anda tonglan naya, expansion sidon ni lo, block kaitun ya, block nanti saya kan thani chalo. Sidon ni rules ni, solar ni, cini pan, junal, subjunal tak disiwo. Apa ni bagai 125th Amendment Bill. Apa bahaya
आसामनि त्रिपुरानि 3 नम्बराव 125th Amendment Bill फाइया मदलबे 125th Amendment Bill तामनि बागै जों सानि माता नरक साइमानो भारतबर्षनि कन्स्टिट्यूशननि 244(1) 275(2) आबो बाय 1985 बिसियाव भारतबर्षनि संविधान एमेन्डमेन्ट खायै 6 शिड्यूलनि रायदा सोनामजागौ 6 शिड्यूलनि रायदा सोनामजामानि यागोलो जों ताबो बोसोरनानै दं थिने 3 बोसोर दं जों ताबो बोसोर 3नानै दं अरा खायसे कोन साथायग्लायो आम बिया डॉक्टर B.R. आम्बेडकर 6 शिड्यूल तो असेंबली काउंसिल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल असेंबली डिबेट कैसा कौन क्षमा दो आं कॉन्स्टिट्यूशन सामने थाके ओ कॉन्स्टिट्यूशन सलायनानै इनहेरेंट राइट दङ हानि प्रसारकनि जों ओ हानि प्रसारकनि जों को सालायो ओ हानि प्रसारकनि जिनि राइट इनहेरेंट जिनि राइट दङ जोंबो कॉन्स्टिट्यूशन सालामनानै जिनि राइटआनो जों सालामनानै आंनि बागैनो जोंनो 6 शिड्यूलनि बिथिङाव अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अटोनोमासनि शब्द अंका साक्षात बाय थांनो नायगोरनानै साक्षात बाय थां रायदा सालामनानै आइन सालामनानै रुल सालामनानै फिर जों ताबो तामोलो एडिसियो जों फाइमानि यागोलो गायरेन जतो नवारो गचमान वा गफमान अरो सामु तांना नायखे बो सामु तांनि गथैया अरो रमना नायखे बो वारो गच फेराय गच या फेराय गच जतोनि चिनि डिपार्टमेंट चिनि बरम गोनां अनराबल EM फिसारि TW बरम गोनां सार अनिमेश देवबर्मा बवानो जाखा जों जखन सपक्लम फायो बजखन एडिसि नि चार्ज नाव आं बहाय नाव बवानो जाखा अबावबो प्रशासन चालौनानै चुंकमौ आंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेंट मा सारा त्रिपुरा एडिसि आमचाय सेरिजा खोनामाला अर्धेक सेरिजा एग्रिकालचार अर्धेक चिनि बरम गोनां नागन्तनि रियांनि दलायबाय नर्थ सिबिसि नि सोशल एजुकेशन बाय सोशल वेलफेयर या फारजा फिसारि बहायनो अर्धेक या फारजा एजुकेशन बहायनो 90% जूनियर बेसिक जाति या फारजा चिनि खानि अधिक आछे अथच एडिसि